Ааллакаатитассиани пингасуни инатсиситигут атаатақингитсуунеқ паасиниаффигиссаварпут. Нунатсинни аатсаат 1963-сими китаани куятаанилу ангайоққаасут аллатторнеқарталерникууппут. Аатсаалли 1974-сими нунарпут тамаккерлугу ангайоққаат аллатторнеқарталерсималлутик. Имааппоқ меэрақ ангайоққаави китиссиманатик меэрартааруник меэрақ атаатаминат илисимасиннаанани атаатаминик наггатаани аторсиннаанани ааммалу кингорнуссисиннаанани писиннаатитааффиит таакку аатсаат юунip ааллаққаатаани 2014-ними аллангортиннерани инатсиситигут атаатақангитсунут атуутиннеқалерлутик ааллакаатитассианик пингасуни инуит инатсиситигут атаатақангитсутут перериартортут перериарторнертик пиллугу оқалуттуарисаат тусассаваси Kalaаллит инатсиситигут атаатақангитсутут переартортут 8000 тит атааққутифаариллугит амерлатигиппут тааккулу тамармик иммиккут оқалуттуассартақарлутик исигиннаарлуарис ааллакаатитассиами уани куннак инатсиситигут атаатақангитсутут переарторникоқ нааписсават ааллаққаамулли ангут инатсисилеритоо орниллугу аперсорпара инатсисилеритоо Anders Meilvang илаатигут икиуссисарфик икиу ааллартисарникууаа аама укиорпассуарни Transparency Greenland ними сиулертаасууллуни мааннаккуллу нутаатут Anders инатсиситигут атаатақангитсут эққартуусивик аққутигалугу атаатассарсиуинермик ааллартисарниартут сиуннерсортарпаи. Det er sådan, at man var jo koloni op til 53, og så begyndte man så at lave flere og flere love, ligesom i Danmark. Og når man er født uden for ægteskabet, så for at få en far, så skal man være anerkendt efter børneloven. Og det var så først i 62, at man fik lavet en børnelov, der galt for Grønland. Normalt kan man ikke lave lovene, sådan, så de gælder tilbage i tiden. Og det vil sige, at først da loven trådte i kraft, som er 1. juni 63 for Vestgrønland og 1. juli 74 for Nord- og Østgrønland, først efter det kunne man få fastlagt et faderskab. Og det foregår på den måde, at altså moren føder et barn, og så bliver der nede på Sana bliver der så lavet et notat om, og der skal også ned, hvem kan der være faren, og det bliver så sendt til politiet, og politiet indkalder så dem, der kan være far. Eller den vil det jo typisk kun være. Og så nede ved politiet, så kan faren så afgive en skriftlig erklæring. Han skal selv møde op og afgive en skriftlig erklæring, det er mig, der er far. Og så bliver det bare sendt til retten, og det bliver bare stemplet, og så er man far. Så det er den helt normale måde for børn, der er født uden for ægteskabet. Men så kan det jo så være, at der er flere, der kan være far, eller den ene, der kan være far, ikke vil anerkende det. Og så er man så nødt til at lave en retssag. Og så lukker politiet sagen, og så kører det bare ned i retten, hvor man så skal prøve at finde ud af, hvem der kan være faren. Og det blev meget, meget nemt nu til dags, fordi man jo bare tager en DNA-test på dem, der er. Og der kan man jo så med 99,999% enten udelukke, eller sige, at vedkommende er far. Så når man først er kommet dertil, så er det rimelig nemt. Conrad Baamiuni Neoqarmat Baamiunut Naapigiarpara Inuunermi Aqqusaagaai Tusarusullugit. Hej hej. Goddag. Emil. Lana. Torrik. Så Baamiuni pul. Au. Baamiuni put. Au. Ja. Sillerisarpit. Ja, massaktas uteqqanersiaqarpuma taamaallaatas taanna iluussigaa. Siungatuut sulisarnikuunga qanga. Au. Toonalimi iluussinus. Tassiutlum qanga taasarpaat kookkiu ho. Amma kiitsi u massakkunukissiortik uruaaqorlan. Au. Ja taamat. Ja. Massakkultassa eqqasisimaruyorlugu toqqainersiaqarpu. Conrad Brommerstedt Sisimiuni 1951 simi inungorpoq.
ullumi paamiuni nulianilu najuaqarput meeraannermini kunnak ukiut tallimat tiipeeqarluni katsorsaartilluni maniitsumi sanatoriamiititaanikuuvoq meeraaneeqan eqqaamasaqarfigiviuk tässä eqqaamasaqarfigilerpaa sounam assigiingitsuusigattoqqaarneraningaanni takuk imattoqqaarneraningaanni taun ullumikkumut malum meeraannermut maapaaniun skinninnut imaannaangitsuruussu sakkorluurussu paanskinnerkiru inuuna meeraaffiga maniitsoqqunnermik sagisimi maniitsoqqaantaarsinnaa tasriipaasanasuuriami maniitsumi tassantasneeqarnikuu okay tassangaani tassapaaniin nang sigisimmer taava qatanguteqarpik pereartorni ja soorunnam qatanguteqpassuaqarpuga ассиугут маангатикиппууарфини орфисталлимикин туутрику таллуми киллуми qatangutеqarlut qatangutеqarluni qatangutеqariarluna наяқарлумал аққалоқарпуга анаананник да вантаккут атаатақарами таа каан ичиорникаарами спистер tässä mä pidin kumouksessa tämän täällä tässä kun mä nousakin nyt mä tuokkin mä apassoppun täällä tämä on reaktori joppuna mä isärahma tämä on ei toivossa voi ammen noin kaikki tämä Nuusittuaqaffingoriartornernalaan soorunami inuun аллатумерлалеқартарата тоoriartornitsin суна нуаннерсуни писуни эққаамасақарпит сумипаани арлаат эққаасеқарсинаасоо оқалуттуамерлаан нуаннерсу тасса сиимитсорпассууппут уқарлуанарлумпаа иманитсуминнерналаани эққаамасама аннерпаарта илагиваа торноониаартассини хансисартимут пулаарнерпут тан умиарсуа соорунами массакку пиуиннаарникуу тассани пулаарнерпут эққаамақаара ассут эринарсориаққусаасимуу тааманик амеиллииннерусут тасмиас умиарсуuma окей тупиннақаа умиарсуа нутаххаарит кусанарторсуа ассут сиентас кассаннуарами тааманик пулаарпар манич анерлартупилуруссуа эққаамаварат таамат алланим иммаануангит нуаннерпаллаангитсун эққаасақарсинаавит суу ила соонам инуунит ингерлангани ассиимитсами сигисарпассуақарпуга аммамаани таами итсуартуа меранерам эққаасиннаавама таориартугума ила иматут никаппиараагам маатиккама qulumi kisumi imaat saluttunguа ассооқитсо суйуминарто унатаумминарта малуун аннерсиккуми маан канпи иннеқарумминарто суу мисилларфиникооқаак тамаккуа ассут кисиан qammu toqqorluannarsimaakka amma ullumikku pisariaqingila tamakku eqqaaqqissallu inatsisitigut ataataqanngitsutut periartornikut amerlaneri tarnikkut anniaateqartutut misigisarput
Ilaasa qingasaartittarnikupput ilaatigullu inuiaqatigiinnik ilaluarneqartarsimallutik. Tarnippissusaanik ilisimasalik aperivaraassoo ukiorpassuit ingerlareersimagaluartut katsorsartinnissaq pisariaqartinneqarsinnaasoq. Pissutigalugu soorlu taamata periartorsimagaanni inatsitigu taataqarani asiingitsunik kinguneqarsinnaagami inummut annerusumimma misigissuttikkut арлаатигут qamuna ernertorsiutinngorsimasinnaaavoq imaluunniit арлаатигут аллаанерусуту алланингаанниик мисигисоқарсиннааллуни таамааммат апеқутааллуни инумми инуммут иммааку саккортууми qamuna пигисимагаанни писариақарсиннаавиммаа сулиариниссаа уани соорлу инатситигуа таатақангитсуту пеқорсимагаанни пигинеқарсинаасуассигиингитсуукууппу иммақа кинаассутсиму тунгатиллугуимма имминуа пеққусарсарнер кинаатаатараара сумингааннеерпунга соорлу оқалуттуассартама аффаа сунаава иммаа пеққутит акинеқарникуунгитсут аммигаатигинеқарникут таавалуассигингитсут мисигинеқарсинаасу таассама илуани аллаанерусуту мисигисиманеқ иммаилаасаам пиуманеқангитсуту мисигисиманеқ пигинеқарсинааппу тааккуалу ассигингитсуни инуммут сунниутеқарсинааллутик аннернарсинаасуамма унами илисимавиу катсорсартоқарсиннааями тарниписсусаани илисимали салиммик оқалоқатеқарлуни мисиссорникуувиутаан неқероорут таан саққуммарникуу таанна пиннеқарникуу илунгилава сиантасса аллатутуа намминеқ сулиарио тарсимуара пигивара кисиантасса qamman toqqornikor tatsikkuminaattugu qataasiarlunga nuummi silikkaluaqqaa kisian iluan annerusum pissarsippingilava okay kunnak inuunermi tamaat ataatanik kinaassusaa paaserusuttarsimavaa Aattaalli 2014 gingorna periarfissangormat ataatani ujarsinnaangorsimavaa 2014 imi takku paasissutissat ataatapipillui qanu pissarsiarivik qartorsinnaavut тассиуллерми наяга илагалу нууммиллуга наямма оқалу илатсертут фолкитингимингаанни тааманиккун аккувинеқарсиманера паасиллутигу илатсисуа таатақангит пигинаатааффиан аммааффиинеқармат таава наяга Karen Maria оқалоқатигиллуут ториорлута пилерпаанаами тассуа паасиниартариақарпаа атаатага кинаанерсо аллатум алернеқаа паасиниартариақарпа таа уқарфига уқарама таа аимни таа иммаануумму иққартусиимугассуугут таамуқаани нокисиа тасса акагуан уа аллатум эққарсаатинниигиннариама акагуан эққарнуумму эққартуусиу аллаффеқарфиан паасиниариарторлу таа маангариарлу маангарама утерама маанга таа тасса аллаффигакка аллагааннарму пиалааннарму иматтуарли фримаркилериарлу уккуун интернетчиккунгитту фримаркилерлу нассиуппакка эққартуусуоқарфим сисимиут Selvom man er født før børneloven trådte i kraft der i 60'erne, så kan man nu, har man den ret, at man kan gå ned og bede om at få startet en sag op. Det er så ikke sikkert, at det ender med, at der bliver et faderskab, men man har den ret at få myndighederne til at prøve at finde en, der er far. Så er der to andre ting. Når man så hvis man finder en far, så er der to ting. Dels at man kan arve vedkommende og vedkommende slægt, eller man kan få vedkommendes navn. På den måde bliver man ligestillet med alle andre børn. Man kan sige, at det er sådan en form for ligestilling, der sker, og det børneloven skal sikre, at man har ret til at få fastslået, hvem der er faren, og som så giver de der virkning med arv og navn. Hvad hvis faren er død? Jamen,
Det er i princippet heller ikke noget problem. Så kan man stadigvæk anlægge en faderskabssag. Og som sagt, hvis man ikke ved, hvem faren er, kan man også gøre det. Så det er faktisk ligegyldigt, hvordan det er med faren, bare man er klar over, at man ikke juridisk set har fået fastslået faderskabssag, så kan man gå ned. Det er selvfølgelig sværere at finde ud af, om det så er faren. Men hvis man har nogle ting fra faren, så kan man nogle gange finde et hår på en børste eller et eller andet og tage DNA for det, eller man kan grave nogle gamle dokumenter frem. Det er jo så ligesom retten, der skal prøve at finde ud af, om man kan bevise, hvem der er faren. Så det eneste problem, der er i det er, at hvis faren er død, og hans dødsbo er ligesom afsluttet på det tidspunkt, hvor man anlægger sagen, så har man ikke ret til arv. Der har man sagt i loven, at man vil ikke begynde at rode op i gamle dødsboer og begynde at tage arv fra nogle andre. Og det er det der med, at det er problematisk at regulere noget tilbage i tiden, når nogen har fået noget, de havde ret til på det tidspunkt. Så det er det eneste minus, der er, det er, at man så ikke kan få arv, hvis dødsboet er sluttet. Man kan jo også, hvis barnet er dødt, altså det, som ikke har en juridisk far, så kan dødsboet efter barnet også anlægge faderskabssag. Og det vil sige slægtning? Eller? Ja, det vil jo så typisk, altså det er dem, der er arvinger efter det her barn, så det vil være tæt familie, og der kan jo netop også være noget arvemæssigt, ikke? Så de kan også anlægge det. Så også selvom moren er død, kan man anlægge en sag. Så det der med, at folk er døde, kan gøre det sværere, men det gør det ikke umuligt at anlægge en sag. Der var det stammalede, der var kartussimingani, simivningani, kartusivarfimingani, allaffiineqarpunga. Suliartiguneqartuq, taulu umaani paamiun eqqartuussiim tili mitsaani sakkalmaataasarpan ja fjernsynikkorlu eqqartuussiimingit toqqaannarlugu. Okay. Erlanneqassaq. Okay. Taatas takkutiinarpitassani maqalunniin allan pisoqaqqaarpa. Naam annerusum allan pisoqaqqaangila imatu tassa kissuunami bis taamatut eqqartuussiim qaqqaarama maangan. Taa paasiniarpak taan oqa suna allaaviusu. Taa nummingaanni eqqartuussiimmingaan taa sisimyuningaani eqqartuussiimmingaan taa taamaayullu pissarsiakka paasinialerpakka paaserulullu kinaataatagiinerlugu qanorluamerlasimunaa soorunammalu naluakku tassa soorunami sivisulaarpoq kisian tassa utaqqina ajungilaq utaqqina amma иматоруссуа таанссиуллерми аапtas паасивара эққарсертас паасиут неқарпунга таа тасса исимаар тассапаасивара таамаиллу таа кеонга тасса сулисук саккортунериартулерпоқ но эққарсаатин мисииссутсин туппоқ каавилерпоқ но таа миссуэққиттариақарлута миссуэққиттариақарлунга таа тасса сумиттпаасинниарпа иммақатаматта паасерусуттарпарпу сумингааннернерлута кинаавунга сумингааннерпунга qanorittууссусерасоорлу илалисаатеқарпунга писсусера арлаан сусарума сум кимингааннеэртаруна оқалуттуарисассартаа илақуттамма уангаамма ингерлатеққитассара тааккуимма тамапаяатта оқарсинаавунга писариақартиттаригут паппиала тааккутигусати такутиккусуппиг нас паппиалаатеқарпунга тунниақукасиа таттагиақукасиа сиуллерми тасса такутиссиннерасаарааюн тас малиттарисассиақ тассами juridisk Fælles har fået nyt rettighed. 2016 er min gang også.
tässä ajokkua. Sitten on kuva matto assaaviupput. Mutta kun sinä on semmoinen siutlopaa tässä ajona. Mun on katsomaan on kuusinnon tonnarsaat. Tässä nähtäisi mangil allaqqangila taata kinaanarsa. Tässä takusinaa saa meillu aina onniusimaunga nittorno inaartarsimaa suttaniani. Atsorneqarsimallungali kornai meessi promastit. Taavali tassani kuusinnom allaartaani anaanagivara Margrethe Johanne Apollone Maria promastit. Ataatamme. Ataatama atsaralu aina pingasummuan titarnikuuq. Taamam allaqqangila. Taamam allaqqangila. Komik. Tässä taamma. Tassani allaqqasussaanginnami ila kasissimana avataan erniugama. Ila kasissimangit taawal allaqqallunisa. Qartuussuuqarfinningaani aamakkuа pappiala ila akissutaasut taana yukakasimmalunga tassimatamuk qarpiartarpia suutarlaanissappat takuneqarsunaa 16 eqqartuusimmiit taqattaarsimerpasut tas eqqartuusimmiit taqattaarpunga ayukku ilaannikku tautassa eqqartuusinerit imaat pisorniaanerit taaqqilaarnaq uqaannaqillaga tusorniaanerit marluup suraakka marluupput sisimiu eqqarpimasu paamiuni tauli nelarfi paamiuni tauli sisimiuni eqqartuusimaat tuiarsinnerluut tissaan aliani taasum manitsuk eqqartuusianungaani okay amma tissani annerusum inorniliinna imaattorpakka tissarsiaraat. Altså landet er delt op i 4 kredsretter, som dækker de 4 kommuner, som var før Nordkommunen blev delt op i 2. Så man er altid omfattet af 4 kredsretter. Det er klart, at hvis man skal gå tilbage i tiden, for eksempel hvis der kun er dømt bidragspligtige, så har man jo også altid ret til at få genoptaget sagen. Men det kan så godt være, at den var i Asiat-kredsret, som det hed i gamle dage. I gamle dage var der 18 kredsretter, ligesom der var 18 kommuner. Men så er det så Qasigiit-kredsret, der ligger i Ilulissat, der ligesom er den, der skal behandle sagen. Så man er altid omfattet af en retskreds. Det er klart, at hovedkontoret ligger så kun i de 4 steder, hvor der ligesom er, som landet er delt op i. Det, der skal ske sådan praktisk med en sag, når man går ned i retten, det er jo, at kredsretten skal så tage imod, at man vil anlægge en sag, og så er det faktisk kredsrettens ansvar at prøve at finde ud af, hvem der kan være faren. Og det kan de gøre på forskellige vis. Og det er klart, jo flere oplysninger man har med, jo bedre. Altså, hvis man har dokumenter fra dengang man blev født, og sin dåbsattest, og alt hvad der findes af sådan noget officielle dokumenter, plejetilladelser, adoptioner, alt muligt ting, så hjælper man selvfølgelig retten, men ellers er det retten, der skal finde ud af det bagefter. Så retten indhenter de dokumenter, de synes, der er nødvendige, og så indkalder de vidner, og det er tit det mest oplagte måde. Og der er moren jo helt central. Så hvis moren lever og ligesom kan beskrive, hvordan det var dengang, eller hvad der er sket efterfølgende, og hvad man har fået af mistanker, og alt muligt, hvad det nu kan være. Og så vil man, hvis der så bliver nævnt forskellige mænd eller en mand, så vil vedkommende jo også blive indkaldt til at afgive en forklaring. Så det er sådan en blanding af beviser, altså både forklaringer og dokumenter, der gør, at man så måske til sidst kan sige, hvem faren er. Og der vil kredsretten så lave en dom. Men det kan også sagtens være sådan, at man faktisk godt ved det, og faren også godt ved det. Og så kan, hvis faren så bare siger nede i kredsretten, jamen, dengang kunne det jo ikke fastslås, men nu vil jeg gerne anerkende, at det er mig, der er faren. Jamen, så skriver man det bare, så behøver man ikke engang lave en dom. Så er faderskabet anerkendt på det tidspunkt.
Så processen kan være længere eller kortere, alt efter hvor svært det er at finde oplysninger frem. Og de fleste tilfælde er det jo noget, der er sket før 63. Altså vi er jo, hvor er vi, 56 år tilbage i tiden. Så det kan selvfølgelig være rigtig svært at finde oplysninger frem. Men så må man grave alt, hvad man kan. Og til sidste ende kan det så være nødvendigt for kredsretten at lukke sagen og sige, at det er umuligt at finde. Men kredsretten skal gøre alt, hvad de kan for at finde frem. Tässä aina piirre pinga pakta ukuna. Una qartuussiminga sisimiun qartuussimingaanерсо. Okay. Qartuussiu aliangersaaffigisимасаат ukioq. 20.11.1954. Det stemmer lumui. Det årgang 54 den 12. november kl. 10.00 blev Holstensborgs Kredsret sat i kredsretten lokale i Holstensborg af kredsdommeren Peter Olsen, der sagde der med dokumentaren. Qartuusiu tassa uanga qartuunnaaniga qartuunneqarsimagu ima paasiniaaffiineqarsimasil taama 53 år. 54. 54 år. Ataatissarsiunnermun piqataasimagu simarpasipportissan tupinnaannartumi toqqorneqarsimagu Ilinningaani toqqorneqarluni. uutsinningaani immaqalu amanaananninga Qaamat ataaseq matumasiorna kunnak nuumiinnerani maniitsumiissimanera pillugu paasissutissarsiornerani naapippaqa. Kunnak allagaateqarfimmi uyaasivoq sanatoriamiissimanermini apeqquteqpassuit akissutissarserusullugit. Vi sidder ved arkivet ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, som er det eneste offentlige arkiv i hele Grønland. Og det er her, vi har samlingerne fra en stor del af samlingerne fra kolonitiden, men også samlinger fra efter hjemmestyrets indførelse. Jeg har selv haft mange oplevelser med sådan nogle henvendelser, og det kan være om anbringelser på børnehjem, på børnesanatorier, på sygehus, det kan være adoptioner, og det kan bare være helt generelle socialsager fra den tidlige barndom. Og der prøver vi at hjælpe så godt vi kan. Der har vi vi har en del arkiver fra sygehuse, og vi har desværre ikke ret mange fra børnehjemmene, fordi det var private institutioner. Der ligger flere af de arkivalier i Danmark. Men igen, der kan vi i hvert fald pege i den retning. Problemet kan så være, at det kan være rigtig svært for folk at skulle håndtere, at der er oplysninger i Danmark, og hvordan får man adgang, og nogle gange skal man også betale for det i de danske arkiver. Så det kan være svært, men vi hjælper så godt vi kan. Og så har vi også nogle ældre kommunale arkiver her, der blandt andet har sådan nogle sager, som dengang blev behandlet i det, der hed forsorgsudvalgene, og det kunne være sager om anbringelser og andre sociale foranstaltninger. Det kan være meget forskelligt, hvad vi kan finde, fordi jo ældre arkivalierne er, jo mere mangelfulde kan de være. Noget er nærmest havnet her lidt ved et tilfælde. Man skal jo tænke på, at vi havde ikke noget offentligt arkiv i Grønland før midten af 80'erne. Så vi har nogle gode samlinger, men der er også huller i dem. Og så er der det her med, at mange ting kan godt ligge i Danmark. Qaamat ataaseq matumasiorna kunnak nuumiinnerani maniitsumiissimanera pillugu paasissutissarsiornerani naapippaqa. Kunnak allagaateqarfimmi uyaasivoq sanatoriamiissimanermini apeqquteqpassuit akissutissarserusullugit. Arkivimingaani nummi paasinianitinnut ассиингитсорпассуун паасисақарпугуа такорлукканнингаанни ила аллааneruussuu тусаққарак мааттоққарак исаккортууми тиуакку анаанагаггуаккулуул имакамаатсигалу сунааффа писсутиссақингитсум каматтариит камаатсимасариақингиккалуарлу пеққутеқар тигалу укуннаани паппиалани такунеқарсинаама qutsuulikkaningaanni qanersuliaranaqarsimanera uanga Qanu isumaqartarnikuugapin. tastusaqqaarakku taamatut ila
анаананнингаан илаанаанамарс писаасалорлу имма сорутигисимангиккаанга налуа кисиан таамаассимангинна ааллаавеқарсимагу наппарсималерсимагама типимит Okay. анаанаккулуга наппарсимасималерсимагам типимит кисианили танмаркилиартинеқарсималлуни уангаққималлуга маанитсимаваанга меққи пиарнияммими тааманик маани таасарпаа синаамиуни тааматеқарпу тассанитсимаваанга таа тассаниннэрналаан тасса амнаппарсимагу унитсимаваанга таваан таппарсималерсималлун типими таамаиллук тааккатсорсарнеқарлут тассорсарнеқарлугат таа тассани таамаиллуга аннерусуми тасса уаннут паасиуминат титакка арлақалаа туу ависсаартиннеқарсимауга таамат туу анаанами қаллуанунаан наппарсимама ааллартиннеқармат суу илаангилага илагиннеқингила эққориартиннаавиусоо таамаасиманерси эққориаасиннаангилага уанга соорунам таамут наллуара кисиан паппиалат мииссорлуарлиукку кингуллит эққартимааттумингаанни аллагаатеқарфиммингаанни мииссорлуарлиу паасинарпоқ анааннага арсаарниарнеқарсимаасо уангалу қаллунаанут хорнвиаркеринут неарсиангортинниарлуга алиангорсималлу уани такунеқарсинаагам атуарнеқарсиннааллунилу Okay. юм тупиннааннартуми укку аллаккат илаанни атуарлуарлуу паасинарлуни уанга меэрингууллугул ангарларсимаффрангитсутут аама алланнеқарсимагама илақутарииннуусеқаттарнеқартут аллассималлу микисуаарсууллугали таамат тассаниккам тупин аама писсути тааманикку таамааппут хаартриссиккеэрларутторнерани илаас соорунам таам пиллуартигисимангиллат аама илаа соорунам пиллуартиннулт киан уаутсит тааматут анаанан арсаарнеқартақаттаарн симанера соорунам эққарсарнерпу уапаасиллу атсаат илааккиерматсигут но каккаамми сулиасаққортусипи ила аёрсима тааммамма тастаанна паасиллуу тусарлутакуллугулу укулу аттуарлу ассигингитсу я тungунартутуа исиа. Når man finder oplysninger til folk, så har det en stor effekt. Og det er ikke altid, jeg helt kan forstå den store effekt, men det er i hvert fald noget, der driver mig meget i mit arbejde. Fordi det, der sker for folk, som jeg oplever det i hvert fald, det er, at selv en lille oplysning, hvis jeg næsten ikke finder noget, og kommer sådan lidt bedrøvet tilbage, og siger, jamen, det var ikke meget, og så bare den oplysning at se sit eget navn på et dokument, der bare siger, at det var der, hun eller han var på det tidspunkt, for eksempel et børnehjem, det gør nogle gange en kæmpe forskel. Jeg tolker det sådan, at man på en eller anden måde får sat noget meget konkret viden ind i noget, som man har gået med selv, og ligesom får bekræftet på en eller anden måde, at noget, man troede skete, eller man huskede skete, eller måske haft det svært ved at sætte ord på. Det ligesom bliver mere konkret i arkiverne. Jeg synes, det er meget stærkt. Altså, det kommer lidt bag på mig, at det er sådan. Men det giver mig sådan en liten glæde ved mit arbejde, fordi jeg kan se, at selv når det lykkes bare lidt, så har det en stor betydning. Og det gør jo, at det her med, at vi går og passer på rigtig meget papir, og meget papir, som måske heller ikke kommer til at se dagens lys de næste 50 år, det giver bare mening, fordi det kommer til at have betydning for nogen på et eller andet tidspunkt. Så altså, jeg synes, det er de øjeblikke, hvor jeg synes, det her med at have et arkiv, og have nogen,
er gode til at finde rundt i dem. Det, i materialerne, det er meget betydningsfuldt. Toqor simasu paasivarp. Tas inuusukkallu tialarnum nalaanili fiassikkunili fiiqerlaneraani fiassimiusuara tas toqusimoo. Uffuli taassumasiungatsuut qallunaannuanaliuaqartarluga. Kisian tas nalusimangiitsuuguk immaqa uummannerana ujakkarsimassaaluarlugu. Kisian tas suunapnalugakku suujarsinnaangin. Angumerinngitsoorpataava. Naluga angumerisимасуу qaltigussaaluarneraa. Ja, tas nalunartarpum ila. Ila. Sternamma. Aqoriannarsinnaavorput. Aqoriannarsinnaa immaqa akuersaarpu imma akueringilaanga imma akuerivaanga imaltsiguaanga immatullimtiguungilaanga imma ajattorpaanga imma taama eqqarsartuersinnaaruga eqqarsaatigisarlugulumi. Siun tas ajungilaq misigisimaalerpunga taamaalilluga tassa no anaanam ataatama aqqapaasivaara sumittoq ilikkarpaasiorput ilikkarparput tullinguutiinnaspoq tassa ilerfiarnissa. Ilungu taanna ilerfiarnissa uanga suunam ama artornaaluarpuq sian taskisian misigisimaajuarpunga аллатулли тамаккиисуми инуунера атаатақарлугалу анаанартариақарна пу ину атаатақарнан инунгорсиннаанга анаанақарнан инунгорсиннаанга. Hvis man har det mindste behov for en afklaring, så er det ens ret, og så skal man kun tænke på sig selv. Så min opfordring er, hvis man selv har et behov for det, så skal man gøre det. Og ikke tænke så meget på, hvad det kan betyde for andre. Fordi det kan aldrig være barnets skyld, hvem der har født dem engang, og hvem der har været faren i det forhold. Så hvis man har behov for det, og føler, for mange kan det jo være rigtig vigtigt at få en afklaring på det her punkt, og så skal man bestemt gøre det, helt sikkert. Det var tårne et uanga, og til så fragtbyråsuarække, ukua 2014 nimi. Amma sisut inatsisua taataqangit piinaataaffin taaman periarfissinneqarsimaat politikeertatsin inatsartun i folkesingem ilaasortan taakkulu i folkesingem ilaasortan assuussua qamuuna aqutsaassaqarfiqaarka assut taaman piinaataaffin annertiisum suliaqarsimammata uagutsinnut taamamma ajungil atiataangikkaluarlui malun sian tasnalungilau kalaallunaanu taamanikikkuus saqquinaruussu taamu qarfiinnassagukka taama kusanartiisum uagutsinnullu taamat suliaqammaassimammassuk allun suumalumu qutsavigiinnassagukka qanu ilinnuisumaqarpa taan pappiarata kusinnaallugu tassa isumaqarpu ua inuttu iluitsutut massak inissisimalernikуулluga inu anaanaqarlugula taataqar ila maskissuunam toquriarput imma isumaqartsiaa tassa inu iluit ya angut paasivakka kikkuus kinaasu sumingaannernerluga sumingaanni allaaveqarner ааллагаати тассиами туллиани нааписсаварси инатсиситигут атаатақингитсуп инуунэрмини аллаанерусумик аққусаагалик маанна периарфиссаалерникуувоқ инатсиситигут атаатақингитсулут периортерсимасунут тарнипписсусааник илисимасалиммик оқалоқатеқарниссақ пингасунгорниккут налунаақутар 16 20ллу акорнанни 34 50 50 симут сианеруит оқарасуааммут акисуссаасумут оқалоқатеқарлутит тарнипписсусааник илисимасалиммут иннерсууннеқарсинаавутит эққаамаллугу ааллагаати тассиап имарисаанут
tortissimaguit illit ikiorqusisinnaagavit uku aqqutigalugit tusaanga 80 11 4 sianerlutit imaluunniit SMS-erlutit 1899 mut